He mahi anō tā ngā kai pōti I tēnei tau me whai whakaaro ki te pūnaha pōti e whakahaere ana I te kōwhiringa pōti o te motu. Ko whirirua, MMP, me FPP ngā pūnaha e mōhiotia whānuitia ana. E whai ake nei ko te pūrongoa Hinerangi Goodman. I raro I ngā tāpaetanga pōti mo te pūnaha pōtitanga, 2011. Ko ērā hia ana kia noho tonu te pūnaha MMP, hai kōwhiri I tō tātou pāremata, e kore e rereke atu I ngā kōwhiringa, ko te kaumāwaru tau nei e kōkiri hia ana. Under MMP you have 2 votes. You vote for which party you'd like to elect into Parliament and also which candidate you'd like to represent your electorate that you're living in. So you get the 2 votes under the MMP system. Ko te painga ki te iwi Māori, tērā o ngā pūnaha pōti tērā o te MMP, nā reira kāti mena ka titiro ake ki ngā tatauranga, mo te maha o ngā Māori a wharepāremata nei I roto I taua wā, I mua tonu I te MMP, e waru noho pēr. Ki ngā whakamārama anō, a hakua korua a MMP e kōwhiri ana I ngā mahi a tō tātou pāremata. Engari he maha tonu, kāre I te tino mārama, hea hāke o nā kaupapa. No, I have no knowledge of it. Yeah, I don't know. He oe ki te pūnaha FPP, he rereke anō o nā whakahaere. Ka kimi painga no taua pūnaha mō ngā rōpū nunui nei, nā reira ara nā hinara, ara te rōpū reipa. Mena ko rāu atahi ka uru atu ki te wharepāremata hei kāwanatanga mō te iwi, mō tātou o Aotearoa, ka whai wāhi rātou ko te reo nui o te wharepāremata. With that system, there is only 1 vote, so you vote for your candidate, and depending on the number of candidates that get elected, that will determine how many or which party is elected into Parliament. Ara kia mōhio I te whānui atu o e nei pūnaha, me haere tika atu kia www.elections.org.nz. Wai ara nei ki 0800 367656. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.